jotonon TSF ning Choba ni chibai te hamjang maya faru ang neron TSF ni general secretary Hamulu jongmia fro strike da kokha indefinite strike in demands of Kokborok language script the rescheduling of 10 and 12 board exam of CBSE Borogno Roman script by the question paper set khaye rorogan bagam chini movement. Not only that, have a permanent solution chini Kokborok script ni bagay sinama Choba. Another update fight on kamama jaga wasang road blockage, railways and kainito. Balay hambay niya. Have a baksa jaga sang sige maka jeng sagbay sag no Kokbang lay mani. Jeng appeal kainay. Jeng kabaksa khathansa kana jeng movement ma khainai jeng sagbay sang nara Kokbang dong hajin movement success sangla tabok ang koinai jeng ambulance rong ka jeng ma lai ronai ama emergency ama jeng ma busi lai nai tabok sini kabang ma leaders sini kabang ma students rok circuit house borok movement khai tung kabang ma jaga wani ni long tribal di nini sabrum barmura nini yang hezamara digiro joto jaga na ompi Amarpur ayang digiro nini yang Gondasora Russia bari ang jotoran appeal khaine jeng movement karak rongoi matong nai government of Tripura directly ano hai kachini president na contact khaya sa nirok withdraw ta khai di jeng nirok no sahor nai amani poresi nirok withdraw khai di kebo phano phai withdraw khaine hokang kachini movement success anglak jeng indefinite call khai ja tabok ang public na appeal khainai je nogo tong tonai rok phano nirok nokhor di nirok salana khom ka horofa nokhor di chini movement jeng carry on ma khainai kabang ma achogoi movement phani sing asonai tong chamung nung mung kerei ungui phano man ang jotono no as a son of the soil ang nirok no appeal khainai jeng jotono kha kwar khe yak baksa ka jeng pal baksa ka jeng sangma khainai ang koinai jotono no jani the nearest movement ang tomo jaga thangai tumanang jeng chubagai makang ke belai chanai sini students rok sini tahanai sini public rok movement khaito ang jotonon appeal khainai jeng ma buchi nai jeng government of Tripura appeal khainai assembly session cholei tong jeng sigi maka thangani sini tribal affairs minister sini sir member Jamatia botong pro cabinet je o script issue no tei place ka hanai jeng immediately sanai o je sini script issue Kokborok ni language no tei am immediately pass nga ning thung jeng ma bu sinai cabinet pass kan kana jeng state o jeng roman script by suimanon jeng ma bu sinai public nang amun appeal khainai government of Tripura jeng directly touch ingya sak jeng no permanent solution raya sak jeng withdraw khaiklak borok jeng no kelai saka wan sogo ang public no appeal khainai jeng tini serasan bai jeng movement khai kang jeng movement success ungphiklak jeng tei bus movement khaisnai 50 years jeng movement jeng 50 years rogai movement khai tong haibana tangai success ngya jeng ma businai ang jotono appeal khainai baksa tini office thangkhana jani ja obogo thangkhana jeng nogo tongoi kokoto sai lab kre jeng ground reality o mano khanai jeng as organization as TSF jeng normal sacrifice khaito jeng students ni bagai nirong ni busani bagai jeng ready dong fight khegeni nirong loger busgro nai amasi question tabo boni bagai ang jotono appeal khainai jeng je mansak support khailainai aro masaya manung ya tei ni obab nang hangke jeng timar nai chamung provide ma khaina ang joto public no appeal khainai jeng sak ni bagi khaya jeng joto sini students rong ni bagi sini future generation boron bai sini youth sung boron bai khaito so amam businai te hambai joto organization political party thung NGOs je joto support khainai rong no well wisher ni rong na hambai ma ya far nirok support khaiton bai and especially public ang si kabang borok hasal hasal ni phaiye phani sing asok jag movement khai phaitong nirok no pipeline hambai jung nirok no makhang bai bumung bai sinia phano
Sini organization ngai ani sak ngai nirona hambaya faru. Jeng nirona poglak. Sini serai rok, sini students rok. Nirona poglak. Jeng Kwcharkja kha barang nya jeng fight ma khainai. Bon bang nirona appeal khainai. Jeng je mansak, sini je chuktui jeng all movement no jeng support khailai nai. Bon bang ang tewis appeal khainai jotto. Special my dear students, nirona khordi. Nirona khordi. Jeng loge tong. Jeng train bu block khari doka. Juni south ni jini central ni leaders rok. Boro bu train no kasoka. Tei kabang ma jaga jeng train bu kasoi roka. Highways block ongkha. Jeng paralyze ma khainai. State no. Government of the practice jeng no kiri nai. Borok jeng no belai ne sak nai angai jini language jini kogno sak nai angai taksuk jora 50 years rok jini all movement angai tong. Let it be politically, let it be socially, in any level. Bon bang nirona koi nai. Jeng indefinite strike call khai ka basung asogoi movement khai nai. Jeng je mansak ang public no sengon appeal khai ka. Aro je nangmani jeng provide ma khai nai. Omo jeng jini future generation may fight khai tong. And TSF jeng nirona thani jeng mungsa saya. Omo jeng jini bai bu khaya. Jini students rok jini future generation nirona srain bai jeng khai jeng omo busi nai. Jeng nirona thani mungsa nai. Nirona bai jeng case sai tong ke jeng teman nang nai ba. Nirona thani jeng support simis nang. Nirona loge simis nang. Nirona hamjak ma nirona support. All movement of funok di. Kha khayu. Jini movement success jeng nai. Government of Tripura, borok sumai directly ta chung so no permanent solution ratung. If not, we are not ready to withdraw this right. Jeng carry on khainai, all movement no, jeng fight khainai. Ang kha khayo jini students rok, jini lukurok, jini logewe tongu. Boni bagai, ang nirono hamjak ma paifly ya farai, ang nirono kok kesar. Jeng niron no kok kesar ya sak. Jagaon asogoi jeng Choba ma khainai. Jini leaders rok lead khai tongu. Borno logeroti. Ani koi mo usuna tongnai jotona na hambai.